uko ku rugamba byari byifashe ako niko ingabo za FARDC z'Uburundi ndetse na Wazalendo bazihajyaga bazikubita bazishwanyaguza zakuye imishwaro. Ariko si n'ibyo gusa kuko hari n'indi video yerekana ko ingabo z'Uburundi FARDC ndetse na Wazalendo zamanitse amaboko ko nta yindi shuwa zari zisigaranye, byari kumanika amaboko gusa nta kintu cyagisigaye. Urabareba Benzo? Iyi ni Rusizi ya kabiri, handi hari ikigo. Kuri Rusizi ya kabiri hari imirwano imeze itya hagati y'ingabo za leta nubwo bavuga ko FARDC yagiye, ariko biragaragara ko hari abasigaye mu kigo banze guhunga kubera ko bavuga ko hirya nta handi bahungira. Iki ni ikigo. Ngabo urabareba babiri bahuye, ngabo ku muhanda wo hepfo Benja, ngabo baramanutse biruka baza mu duhuru hejuru ya Rusizi y'amazi. Urabareba mu gahanda babonye? Ndi kubona abangaba. Ngabo Benjamin hano ku ntuza ndi kubabona. Ahantu duhagaze ni habi hateganye naho bari abantu bari, kandi ngira ngo abamanuka ne mu Ventura. Bivuga rero ko barasari mu kigo. Oya ari hari hasi ntago mubonye. N'uyu bamanuka basanga. Wa wundi wamanutse yikurunga niwe barasaga. Ari hano kuri kano muri kino gihuru. Ikigaragara baje kureba rero niba bamuhamije. Ariko ntabwo yongeye kurasa. Ayo masasa asigaye ruguru, none hano hepfo ntabwo barasa. Harabu kibona? Twabona ariko ntabwo bakiri kurasa. Dore ngo uriya wundi barasaga bamugezeho. Ariko ntabwo yapfuye. Nyabu na Benjamin aho hantu uri bashyizeyo umutwe na kamera icyarimwe. Komona nabyo bigiye kuba nk'ibyaro ubusirese. Kandi inzu duhagazeho cya gisasu niyo cyashakaga kurasa nubwo babijimije. Uhishe kuri aka kazi ateganye natwe, umurasara turasa w'agacwe. Urumva ko zihinduye amajwi, warasaga wa mbere si urashobora. Wamubonye? Singabase. Yego bafate garara.
iyi ni M23 imanutse mu musozi. dore nguriya bamukuyemo. Bamukuyeyo? Fata neza urebe ko umubona. Ni muzima? Bamurashe. Bamukuye nk'uwapfuye? Dore ngo bakuyeho imyenda barayijugunya. Aho ngira ngo bamurashe cyagiye yamanukaga. Oya bamugezeho riga bari bamwegereye. Nyuma gusaka ibintu bye. Barimo barasaka mu gikapu. Ikigaragara iyo ngundi ivuga ni iyabo. None se ko basaka bahagaze batuje nkaho nta ntambara iri haruguru yabo. Bavuyeyo baragiye. Apfuye kareo kanyago. Niwe wari ufite ya mbunda yasakuzaga cyane. Baturutse ruguru yirukanka bamwirukankanye. Yarabacitse. Tureba aho berekera. Nibasubira ruguru mu kigo biraba bivuga ko aribo bari mu kigo. Hariya ni hakurya hano mu Rwanda. Hari umugezi se nturimo hasi? Umugezi uri hasi ntabwo wapfa kuwubona. Aha ni kuri boda. Kandi cya gisasu barasheje hano bajimije cyashaka kurasa iyi nzu ya boda nshyashya barimo kubaka. Basubiye ruguru. Hariya barasiye umuntu ariko aguyeho n'ikintu ntabwo bakibonye. Nakibonye biki bamanutse kureba n'ikira. Ufashe imbunda ye. Si yatoraguye. Imbunda yari iri hano hirya. Ubwo ari kureba ko nta wundi urimo hariya. Ngira ngo guhiga mu bihuru. Ikibazo uyu munsi inzu nikinzeho. Niyo barasheho ubushize. Niyo barimo gushaka kurasa. Bari gufotora kiriya cyapa cyahariye. Kiriya kugira ngo barebe aho bamuratse aho bageze. Bafite ariko ibintu barimo gushakamo hano. Basubiye mu kigo ariko. Abari. Bacyahagaze. Aka gafuka nakuriya muntu yari afite sinavuga ngo bafite ibintu barimo gutoragura abasirikare bari bafite singibi. Ibintu bafite ku gafuka mureba. Si ibintu wa mugabo wa musirikare bari. Oya yari yahoze agafite. Basubiyeyo. Ko bateye imbunda ireba hano. Yandi yakaguru bararyana. Bivuga rero ko hano iyi mbunda harya bayita bateye indi ifite amaguru ahagaze. Ikigaragara nuko bashobora. Hari abantu bihishamo hariya hasi. Hari abantu bari hano hasi mu ishyamba bagumisheho. Bagumisheho turebe. Ese babihishamo bagaragara kuriya. Nyine abari hasi batinya kurasa kugira ngo batababona. Ariko ikigaragara barabizi ko hari abari mu dore bashinze imbunda. Iriya mbunda irarasa hasi hano cyangwa yarasa no mu Rwanda. Mu Rwanda. Ese hari hasi si mu Rwanda. Oya. Haciyemo umugezi gusa. Nini bare bari hakurya muri Kongo. Dore mu murima ruguru Benjamin n'abandi. Ndi kubona hano hari abari. Reba abo ngabo ndabareba ariko ndimo ndareba abandi ruguru ngabo baramanuka mu murima biruka. Ngabo baza ku kapa haruguru ya kapa cyakareba. Uyu ni wandi uzamukanya agafuka. Ariko hari bagenzi be bamanutse. Ababiri. Komeza urebe uriya w'imbunda turebe niba arasa. Yarashe. Dore ngabo bari. Yararashe. Ararashe. 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 Bari mu gishanga. FARDC yaguye hano hasi mu mazi.
baragiye ikigaragara barabarashe ararashe barimo hano hasi ubusa bagiyemo hariya hasi ni ukuvuga ngo hejuru yaho hareba 23 kwambuka amazi Rusizi se buri umuntu yayambuka n'amaguru ahubwo igihari ni uko wenda buriya mu kigo kiriya cya gisirikare bamaze kuhafata mu 23 yafashe ikigo noneho abahunze bahungiye hano hepfo mu mazi aba bahungiye muri uyu mugezi se wa Rusizi urabona Benja ntabwo ugaragara urabona ko bamaze kuba benshi n'abandi bamanutse barahageze barimo hano hasi hano mu bigori niba ari ibigori imbunda ariko iri mu kigo ntabwo ari yabo niriya bafite yindi bateye amaguru dore irashisha ngo mugenzi waraje bihishe muri aka kantu hajya utu duti ntibagiye ukuntu bita tuba hejuru y'amazi ndebe ko hari uwo nabona muri hano aho barimo kurasa se ntawe mu gihuru nta muntu ugaragara uretse hakurya n'iki ndeba hano hasa nk'aho ari akarima zuminga gato nta kintu kirimo ni igiti ni igiti ndabona ntabwo agaragara ariko baba babonye ko barimo iyo ntabwo ari iyabo iri mu kigo ariko uburyo ukuntu barasa ntibiruke ntibikange ikigaragara imbunda iri mu kigo ni iya M23 basubiye mu kigo bagarutse njye ndabona bashobora gusa n'abagiye kugira ngo basize aha bashobora kuba babonye ko bashizemo nyambura ntigiye bari hagaraza handi imbere hejuru y'abandi barashe bamwe baryamishije ari abahagaze handi hariya muri uriya muhanda ariko baranagiye ngira ngo kuba rero M23 bigaragara ko isubira ruguru mu kigo cya gisirikare ikigaragara niyo ifite iki kigo kurabona ko isubiyeyo kubisubiyeyo rero niyo ifite iki kigo ese mamu bari bahungiye aha bose baba bapfuye baba bamugaye baba bihishe bakababura basubiye mu kigo ni ukwibaza rero kuko M23 bamaze kwerekana ku mupaka munini Rusizi ya mbere aha rero turabareba turi kuri Rusizi ya kabiri ni ukumenya niba no mu kanya gato bari buze kuri uyu mupaka nawo ko bari wo bawigarurira kugeza ubu nta muntu n'umwe uri kuri uyu mupaka wa Rusizi ya kabiri ariko Rusizi ya mbere nk'uko abanyamakuru bagenzi bacu bariyo babitubwira bo twahabyukiye tubona nta kintu gihari tuvuga ngo reka tuze turebe kuri Rusizi ya kabiri barazamutse basubiye mu kigo Benja zamura kamera turebe ko abantu babona ikigo hejuru aho kiri ngiki kigo ngiki iki ni ikigo kinini cyabaga ku mupaka wa kabiri wa Rusizi bayita Rusizi ya kabiri hejuru harimo n'abandi ngaba n'abandi M23 yahageze ngiri mu kigo muragireba bo bari bakurikiye bari muri kiriya gishanga ariko gusa muri iki kigo haracyumvikana imbunda nk'uko mubyumva hari abo bakurikiye ngira ngo muraza kubireba muri iyi video yacu gusa nyine ni ukumenya niba iki kigo biragaragara ko bagifashe nk'uko mubibona mu mashusho n'abari bakurikiye babacitse baturutseyo ntihandi buvuga ngo batsinze mu gishanga niba babacikiyemo ariko umwe we rwose avuye ku bintu tumureba muri iyi video namwe muramureba mu kigo naho bariyo
icyo twabwira abadukurikiye ni uko iki kigo ari ikigo kinini cya gisirikare cyabaga hano i Bukavu mu mujyi, ndetse kikaba gicumbikira abasirikare n'abagore babo n'imiryango yabo nyine muri rusange, ariko ubu bakaba barahunze bakavamo, ariko hakaba hari abasigayemo bavuga ko bavuka i Bukavu nta handi hantu bari bafite ho guhungira usibye gukomeza kurwanya iyi ntambara ya hano. Akaba ari nayo masasu murimo kumva avuga y'abasirikare bamwe basigaye aha. Ariko ubwo hagati aho buri wese aribaza Masunzu arihe? Masunzu arihera? Ubu rero nta gihindutse, turaza komeza kubagezaho amakuru ngaho barazamutse basubiye mu kigo, ariko reka turebe niba uko kuzamuka bo bakurikiye pfiriya niba bose babishe, niba babacitse, ariko ntaho babacikira kuko ntabwo bari bwambuka umugezi, ntibabasha kwambuka umugezi baza mu Rwanda, nta kiraro gihari. Kuba bavuye rero gukigaragara bababonye barizamukiye, urabona ko nta n'ugenda areba inyuma, bizeye ko inyuma nta gisigayeyo kibateye ubwoba, bisubiriye mu